kita akan itu susah-susah. Dan balik lagi aku adalah seorang pemula dan masukkan buatku semoga like dan subscribe pencet.
pisang anjir. Si Pink lempar kulit pisang ke aku. Bang Minyo. Berisik. Everything you see, it's all free. No paywalls, no VIPs, just the stories you love. From high-stakes revenge to heart-melting romance, dive into a world of endless possibilities. Endless dubbed series. Your world, your voice. Crystal clear or data-friendly. Smooth streaming on any network. No internet? No problem. Download your favorites and watch whenever, wherever. Download
tadi kesenggol gak sengaja terus patah kulitnya ini. Maksudnya patah yang ring-ring gitu. Lanjut malah iklan X
sambil sambil